none wafunzwe bwa kabiri bigenze bite rero? ubwa kabiri nafunzwe mfungishijwe ngo n'abantu bakomoka mu isambu biduha abiduha. Ariko kwa noteri mwanditse ngo nabakomoka kuri Kayonga na Mukabiganda. Uri muri abo ukomoka iduha n'ubuhe? uri muri abo ngabo ntuwo Mukakayonga uwo mwareze ngo wagabutse urubanza. Kayonga Celestin afite Mukakayonga abyara kuri Nyirabujangwe n'uwabyara kuri Rubayiza. Uwo mwareze n'uwa Mukarubayiza. uwo nguwo uri kukurega n'uwa Nyirabujangwe. Ariko uri kumva bakunzi ba KOP rero twongeye kubasuhuza tuyifuriza ukwezi gushya kwa 11 kubanziriza ukuboza gusoza umwaka wa 2025. Aha rero tumaze iminsi turi mu tutari hano hafi muri Kigali, twagarutse muri Kigali tumaze iminsi ukende twayimaze mu bice bya Zaza, murenge wa Mugesera, Karembo, Zaza aho ya hafi. Ibiganiro tuzabibagezaho byo twagiye dukorerayo. Hanyuma hari ikiganiro nari mperutse gukora kivuga ku bantu bari mu makimbirane ashingiye ku mafaranga y'ingurane. Umusaza witwa Rwanyonga Augustin mwene Kayonga Celestin mu karere ka Gatsibo umurenge wa Murambi. Niwe rero nari nababwiye ko nabemereye ko azagera hakaza akabyivugira, nabivugaga mu ncamake, ariko ubu noneho yabonetse turi kumwe hano. Rwanyonga Augustin uraho neza? Muraho. Ikibazo cyawe rero ngaho gira tubanguranya utubwire ngo ikibazo cyawe giteye giti. Ikibazo cyanjye rero data yashakanye na mama muri 58. Amushakira ahantu bita Iduha. Bari mu icumbi kwa Rwangabo. Baza gufata isambu Iduha. Muri komine Gikoro. Ndahavukira n'abarumuna banje bane, ariko twavutse mu nda ya mama turi batanu, umwe yarapfuye. Turahavukira, tumaze kuhavukira data mama akaba akomoka mu cyahoze ari komine Murambi ahantu bita Igashya. Murumuna banje unkurikira bwa kabiri aza kujyana na mama bajyanye Buguri, bamuha inyana. Inyana data ayigura isambu. Ayigura isambu n'umugabo wayoboraga komine Murambi bita Bagashayije. Nyango ni muri 65 ahari. Data aza kushwana na mama. Amwohereza bajya mu mategeko baragabana. Mama agabana isambu y'Igituza n'abana be. Gituza ya Murambi. Gituza ya Murambi. Ariko aho hantu hakaba hari hegereye amazi, hari imvubu zona zitwonera nta kintu tuhahinga. Data agura isambu mu mudugudu w'Akayenzi naho aho ngaho Igituza. Mwigabana rero data isambu ya ruguru yo mu Kayenzi, yo mu mudugudu w'Akayenzi yarayihamanye bihe. Akajya yihinga we ku giti cye. Mama aherera hepfo, aherera ahagana ku ruzi. Turi abana bane. Turahabana. Data yishakira abandi, yishakira undi mugore. Ariko ntago yigeze aza guhinga muri iyo sambu yari yarahaye mama, ubwo n'umugabane wa mama. Yaguzwe mu mafaranga ya yanka ni iyihe sambu? Niyo ngiye yo kuruzi twabagamo. Yo kuruzi. Hanyuma yega ntago yaguzwe mu mafaranga y'inka, ahubwo bayatanze iyo nyana. Batanze inyana bahabwa, ntago bagurishije, baraguranye. Batanze ya nyana, Rwagasheja amuha iyo sambu. Inyana yahawe mama wawe agiye kwerekana umwana. Wabo. Yajyanye urugori bamuha inyana muha Rwagasheja abaha isambu. Iyi sambu se niyo wasake yabahayeho amafaranga? Niyo ngiyo. Ubwo badukurikiye babyumve aho tuza kugera, isambu ikomoka kuri nyina wa Rwanyonga. Nibyo? Nibyo. Ubwo bivuze ngo n'abayigabana
ni abakomoka kuri nyoko, nibo bagomba kwigabana. aho nicyo kirumvikana. ubwo n'abadukurikiye abahari babyumve, abazi ayo mateka batubwire. komeza ndongera nkubaze. nuko isambu rero wasake iza kuza kuyifata, yego, batanga ingurane. uretse hano mfite ibaruwa ya wasake yo ku itariki 10 z'ukwa mbere 2024, wasake groupe yandikiye abantu 7. Bwana Rwanyonga Auguste, ni wowe twicaranye? Ni wowe? Ni ngiye. Bwana Nzabandora Laurent Marius, ni uwuhe? Uwo nguwo ni umuhungu wa Nzabandora, ni umuhungu wa mubyara wanjye, ntahuriye n'iyo sambu. Mubyara wawe kuri so kuri nyoko? Mubyara wanjye kuri data. Ni uvuga ngo ise wa Nzabandora Marius, no, ise wa Nzabandora Marius ni mubyara wawe? Abyarwa na nyogosenge? Ntabwo afitanye isano na mama wawe? Nta sano afitanye na mama. None se kuki ari ku rutonde? Yaje nk'umuntu uduherekeje, kandi wasake yari yadikishije nyine kubera ubwenge. Komeza. Madamu Umugwaneza Aline, ni uwuhe? Umugwaneza Aline ni uwo nguwo, ni umwana wa Bisana Kayunga, ni umwana wa murumuna wanjye. Yego. Yego. Uwo ni umwuzukuru wa mama wawe. Harya mama wawe yitwa Mukabiganda. Okay. Weke. Rwanyonga Auguste, umuhungu wa Mukabiganda, kuko turi kuvuga isambu ikomoka ku nyana ise wa Mukabiganda yamuhaye amushyiriye ajyanye urugori. Ubwo rero turareba abafitanye isano n'iyi sambu. Rwanyonga Auguste mwene Mukabiganda, nibyo? Nibyo. Aha. Nzabandora Laurent Marius apfa iki na Mukabiganda? Uroye ntacyo kuko ntabwo ari uroye, vuga. Ntacyo. Good. Madame Umugwaneza Aline na apfa iki na Mukabiganda? Ni umwuzukuru. Ni umwuzukuru wa Mukabiganda. Bwana Barihe Fisi? Ni umwuzukuru wa Mukabiganda. Madamu Mukakayonga Didasienne mupfana iki? Mukakayonga Didasienne hari umwana data yabyaranye na Mukarubayiza. Noneho yababyaye ari abana babiri, uwitwa Noheli n'uwo Mukakayonga. Noneho Noheli aza gupfa apfidu. Noneho nyina araza aravuga, aratubwira ati mwe wo umuhungu wa Kayonga, mufate mushiki wanyu. Uwo mushiki wacu rero niwe wo nanditse, ntago nanditse Mukakayonga wa Nyirabujanga. Donc nuvuga ngo iso Kayonga afite abakobwa babiri bitwa Mukakayonga. Uwo yabyaranye. Uyu ni wandi Didasienne avuga kuri nde? Didasienne unandikishije Didasienne ntiyaranahari, nuvuka kuri Mukarubayiza. Didasienne avuga kuri nde? Kuri Mukarubayiza. Hanyuma undi yitwa nde? Indi yitwa Mukakayonga nde? Nawe baritiranwa ariko we ni uwa Nyirabujanga. Izina rye iri Kristo rye ryitwa nde? Ari uwa Mukarubayiza? Warereye iwanyu ni uwande? Ni uwa Mukarubayiza. Ni uwa Mukarubayiza. Uyu Didasienne ni uwande? Ni uwa Nyirabujanga. Kandi n'irangamimerere ye irabigaragaza. Komeza. Bwana Nahimana Fabrice ni uwande? Ni uwa Mukantaganda, akaba ari umwuzukuru wa Mukabiganda. Madamu Muhawe n'Imana Janviere mupfana iki? Ni umukobwa wa Rujya, usibye ko atavukiye iwacu. Rujya ninde? Rujya ni murumuna wanjye. Nawe donc Muhawe n'Imana Janviere ni umwuzukuru nawe wa Mukabiganda? Oya, sibyitwa. Ni umwuzukuru wa Mukabiganda. Umubyeyi wa Muhawe n'Imana Janviere avuga kuri Mukabiganda? Na Kayunga. Ubwo nawe umwuzukuru. Good. So kuri urutonde rero abafitanye isano na Mukabiganda ni Rwanyonga Auguste, Umugwaneza Aline, sibyo? Nahimana Fabrice, Muhawe n'Imana Janviere, Barihe Fisi nawe ni umwuzukuru wa Mukabiganda. Ise ni uwabari. Ubwo muri batanu. Muri batanu. Oya, abo banditswe ari batanu ariko oya hano urutonde wasake yandikiye 7. None ngende gushaka abafitanye isano n'isambu, kuko isambu ni ya Mukabiganda. Abafitanye isano na Mukabiganda ni bangahe kuri urutonde? Kuri urwo rutonde muri abo mvuze ukuremo Mukakayonga. Yego. Na Nzabandora. Na Nzabandora.
abandi nabuzukuru. Umugwaneza Aline n'uwande ni umukobwa wa Bisana Kayonga n'umwuzukuru wa Mukabiganda. Ngo yaherereye ku ruhande rwa Bisana Kayonga. Nibyo. So rero muri batanu turi batanu, ariko buri wese abo banditse aho ngaho buri muntu aherereye ku ruhande rwa se. Yego nyine. Muri babana bane ba Mukabiganda, wowe urahibereye, Rwanyonga Auguste urahibereye. Murumuna wawe umwana we ni uguhe? Umwana wa murumuna wanje ni bari hefisi Umugwaneza Aline, sibyo? Nahimana Fabrice ni wamushiki wanyu. Hanyuma Mpayimana Janvier n'uwande? Ni wa murumuna wanje nawe, kuko barumuna wanje bari babiri. Yego. Bari bananubatse. Hari babiri. Oya, genda gakeya turi kubwira abantu benshi. Barumuna wawe bari babiri. Abana babo ninde nande? Barumuna bari batatu, ubwo namushiki wanje arimo. Ubwo muri batanu rero niyo mpamvu uri kukubwira. Turi batanu ariko uwo wundi wa gatanu nawe ni umwuzukuru, ariko azaje agomba kugabana ku ruhande rwa se. Nibyo nkubwira nyine. Abafitanye isano na Mukabiganda bari hano ni batanu. Sibyo se? Rwanyonga Auguste, Umugwaneza Aline, bari hefisi, Nahimana Fabrice na Muhawenimana Janvier. Sibyo? Abuvuze batafitanye isano na Mukabiganda ni Nzabandora Laura Marius na Mukakayonga Didasien. Si sawa? Good. Ubwo ni wasake yabandikiraga ivuga ko gusaba konte yanyuzwaho ingurane ikwiye mwabariwe. Sibyo? Babasaba ngo mushake konte. Mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ukuntu konte umusaza yari yambwiye ko yagiye bagiye gusinya agasanga hariho konte itariye. Banzaniye umugena gaciro ni wari wayinzaniye witwa Bosco. Umwihorere ntacyo. Hanyuma ano Republika y'u Rwanda valuation form ibarura ry'imitungo izangizwa, projet Muhazi Water Supply System Project. Amazina ya nyiri ibintu Rwanyonga Augustin, nimero y'indangamuntu iriya 1963, akarere Gatsibo, umurenge Murambi, akagari Rwankuba, umwuga umwiga. Nimero ze ngiziriya. Hanyuma izina rya banki Zigama CSS. Ufite konte muri Zigama? Nta nubwo nanahaze muri Zigama CSS. Konte, nimero ya konte 6018 ni yandi. Fabrice Nahimana wari ariko iryo zina riri ku rutonde wasake yandikiye. Riri ku rutonde, ariko ntabwo yagombaga kwiyandikishaho kwishyira. Niyo yaye kwiyandikishaho, hejuru hariho Rwanyonga. Donc habanza amazina ya nyiri ibintu Rwanyonga Auguste, hagakukiraho indangamuntu yawe. Byagera kuri ku izina rya banki hakaza Zigama CSS. Ntabwo nyizi rwose, ntabwo nigeze nifungurwa. Niyo konte. Hanyuma iki kibazo ukibonye byagenze ite? Wabigenje ute? Iki kibazo nkibonye nibwo nandikiye ministeri. Ibaruwa iri hehe? Wandikiye ministeri? Ari nayo iyo tariki twakoreyeho inama, ari nabwo iyi nama mwayikoreye hehe? Muri ministeri. Muri ministeri y'ibikorwa remezo. Iyi nama yabaye ku itariki zingahe? Inama yabaye ku itariki 15 z'ukwa 11 2023. Inama inyandiko mvugo y'inama yo kwa 15 z'ukwa 11 2023 yo kumvikana kuri raporo y'igena gaciro ry'umutungo wa Bwana Kayonga uhagarariwe na Rwanyonga Auguste, uherereye mu mudugudu wa Umwiga, akagari ka Rwankuba, umurenge wa Murambi, akarere ka Gatsibo. UPI 5 bare 03 bare 09 bare 03 bare 696. Umwiga n'umudugudu ntago ari umwuga w'uyu mugabo. Okay. Aho inama yabereye ku biro bikuru bya Minisiteri y'ibikorwa remezo Minefra. Inama yatangiye saa 6:40 igeza saa 7. Inama yatangiye saa 4:40 igeza saa 7:30. Yabuze haburaga iminota 10 ngo yuzuza amasaha 3. Uwayoboye inama Kayitesi Marceline, umuyobozi mukuru ushinzwe amazi n'isukura. Abitabiriye inama ku ruhande rwa Minefra,
Kayitesi Marceline umuyobozi mukuru ushinzwe amazi n'isukura, Hategekimana Emmanuel ushinzwe ikwirakwizwa ry'amazi mu bice by'icyaro Rural Water Supply Senior Engineer, Mpimbazimana Venuste ushinzwe ikwirakwizwa ry'amazi mu mijyi Urban Water Supply Senior Engineer. Ku ruhande rwa WASAC Group ni Nyirigira Benoit ushinzwe imishinga y'amazi, mu birunyoye Eugenie ushinzwe expropriation gutanga ingurane, Uwimana Janine ushinzwe expropriation, Rusibanyiko Robert umunyamategeko, niyo mugabo Valence umugenagaciro. Ku ruhande rwa nyir'umutungo Rwanyonga Augustin nyir'umutungo uhagarariye umuryango wa Kayonga, Sabimana Eric wo mu muryango wa Kayonga, Bahire Fils wo mu muryango wa Kayonga, Nzabandora Roha Marius wo mu muryango wa Kayonga nabo. Ku ruhande rwa nyir'umutungo mwari bane, ku ruhande rwa Minefra mwari batatu, ku ruhande rwa WASAC Group hari batanu, ubwo inama yari igizwe n'abantu 12. Hanyuma mu byizwe mwigiyemo guhindura konte. Icyo inama igamije, iyi nama yari igamije guhuza impande zombi n'icyo kibazo cyagejejwe kuri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Ndashaka kureba icya konte. Buretse Bwana Rwanyonga, buretse yenda gake, Bwana Rwanyonga yandikira umuyobozi wa WASAC ku itariki 14 z'ukwa 9 2023 ayimenyesha raporo y'agaciro mvuguruza kandi anagaragaza ko atanyuzwe n'igenagaciro ryakozwe na WASAC cyane cyane ku giciro cy'ubutaka, aho bari babubariye 6,000 kuri metero kare. Hashingiye kuri ayo mategeko ntabwo konte nyibonamo, niba mutarayivuze konte akarere niko kayivuze, byagiye mu karere nabyo. Donc inama yari igamije kuvuga ngo waje kurekarama ko bakugereye makeya. Uko ikibazo cyakemuwe, nyir'umutungo yasobanura WASAC ibyo yagendeyeho, hanyuma baguha bari bakubariye 6 kuri metero kare, noneho hano bakubariye 7,500. Urumva ko wabashije kwivugira. Umwanzuro impande zombi kubirebana n'ingano y'ubutaka, impande zombi zemeranyijwe ko ibyakorewe ku butaka ndabona bongera n'amafaranga. Impande zombi zasanze ko umutungo uherereye agaciro bitageze ku giciro cyo hejuru, rwego bigeze ku 8,400. Bwana Rwanyonga begwita asinya kuri raporo y'igenagaciro bakubarira 7 kuri metero kare. Ariko nashakaga 8,400 nkuko muri washakaga ngahe tubwire. Wewe washakaga 8,400 na 70 nkuko kuri Google byanditse. Washakaga 8,447 kuri metero kare. Bo batangira bakubarira 6 kuri metero kare. Bukeye bagira 7,500 bamukukwishyura babarira kuri 7. Urumva bongeye 1,000 kuri metero kare. Basinye rero babandi bose 11 n'abaze nabi, abasinye ni 11 ngaho ngira. Icya konte ibaruwa ijya gukosoza konte, ibaruwa ijya gukosoza konte bayikosoreye mwahangaha muri inama, ariko ntago babyanditse. Wese wanditse usaba kwihindurwa. Navuze ko nanditse mvuga ko na konte bashyizeho amafaranga yanjye, ntazi ko ibaruwa wanditse irihe. Ibaruwa nanditse nayanditse muri Minisiteri, dore ni ibipapuro. Wabishyize muri email? Nabishyize muri email. Gusaba kurenganurwa Rwanyonga. Muraho neza Rwanyonga Augustin, mbandikiye ibaruwa mbasaba kurenganurwa ku mugereka, murahasanga inyandiko za ngombwa. Nazishyizeho aho hose ahanditse konti sinihiye. Ahanditse konte kurenganurwa wasabaga nukuye. Nasabaga ko mwiriwe neza, nitwa Rwanyonga, nkaba nasabaga kurenganurwa kuko WASAC iri kumpa ingurane idakwiye ku mutungo wanjye uherereye mu ntara murenge wa Murambi rwa Nkuba. Cyo gusaba guhindura konti ntacyo mbonye. Bayihinduye uko mbivuze, ariko ntago babyanditse. Ntago akarere kandikiye WASAC. Akarere kandikiye WASAC gasaba ibaruwa Gasana
nshingiye ku ibaruwa mwandikiye umuyobozi w'akarere ka Gatsibo, yandikiye umuyobozi wa Wasake Group Kigali ka Gatsibo ku itariki 10 Mutarama 2024 musaba ubuhuza mu gukemura ikibazo cy'abazungura ba Kayonga Celestin. Nshingiye kandi ku biganiro byo kuwa 30 Mutarama 2024 byahuje umuyobozi w'akarere ka Gatsibo n'abazungura ba Kayonga Celestin baganira ku kibazo bafite cyo kutumvikana kuri konte yanyuzwaho amafaranga y'ibyabo bizangizwa hakorwa umushinga wo gutunganya amazi y'ikiyaga cya Muhazi. Nyuma y'ibiganiro twagiranye n'impande zombi bemeranyije ko uhagarariye umuryango uhagarariye abazungura akomeza kuba Rwanyonga Auguste nk'uko bisanzwe, akaba ari nawe wanditswe ku cyangombwa cy'ubutaka nk'uhagarariye abazungura ba Kayonga Celestin. Mu rwego rwo kwihutisha ibikorwa by'umushinga wo gutunganya amazi y'ikiyaga cya Muhazi, ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo burasanga amafaranga yashyirwa kuri konte y'uhagarariye umuryango wa Kayonga Celestin nk'uko byari biteganijwe, naho ibijyanye no kugabana ayo mafaranga bikazakorwa n'umuryango ubwawo. Ku mugereka w'iyibarwa murahasanga inyandiko mvugo yahuje abahagarariye umuryango na Kayonga Celestin n'ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo. Yes, ikigaragara cyo akarere karasaba Wasake ko amafaranga ajya kuri konte yawe, ariko n'ubundi hano iyi konte yitwa yawe kuko amazina ntayariho. Ariko iyo konte ntabwo ari yanjye, barayihinduye. Okay. Barayihinduye bayishyize kuri konti yanjye iri muri beka. Iyi hasi yari yatanzwe nande? Iyo ngiyo nagiye kubona mbona banzanye icyo ngicyo baje ngo iyi fishi ngo nsinyeho, ndoye nsanga iyi banki utayibamo. Okay. Uyu munsi bihagaze bite rero? Tuba turihuta. Uyu munsi rero uko bihagaze, ubwo amafaranga yageze kuri konti. Kuko konti yakosowe, amafaranga yageze kuri konti. Bihagaze bite? Amafaranga yageze kuri konti ndayabona pe. Maze kuyabona bene amazu, kuko urutonde Wasake yakoze buri muntu yagiye imwandikaho inzu ye, ibishyimbo bye, ibyangiritse byose. Yego. Noneho ubwo ngubwo Wasake yatangiye gukora mu kwezi niba ari ukwa kane icyo gihe. Bahita bamfata bajya kumfunga. Bande? Nabonye ni ribu yaje rantwanda gufunga. Maze iminsi 15 abana banje nabo barabazana, ngiye kubona mbona babangijeho saa 6 z'ijoro. Muri migo. Umufungirwa wagana he? Ikatira muzi. Yego. N'abana bawe barabazana? Barabazana. Bangana iki? N'abasore. N'abasore b'imyaka nka 30. Barabafunga. Ikintu cyampungabanyije rero nuko babafashe bakabafunga, bamara kubafunga amamashini agatabura. Bigenda gake. Barabafunze. Babafungiye iki? Nta kintu wowe n'abahungu bawe babafungiye iki? Je ninjye wenda bagombaga gufunga bambazi amafaranga, ariko abana banje ntabwo bababwiye ko bafungiye iki nyine. Nta n'ikintu banavuye batanditse no mu gitabo batabonye. Bamaze iminsi ngahe? 15. Bo bamaze iminsi, wowe wamaze ingahe? Namaze iminsi 28. Abana bawe bamaramo 15. Okay. Imashini wari utangiye kuvuga se ni naho mwari mufungiye? Imashini wari utangiye kuvuga ni imashini z'Abashinwa zarimo zikora. Byagenze bite? Nta muntu wari uhari ngo ahagarare aho imirambo ya umurambo wa murumuna wanjye wari ushyinguye. Yego. Imashini ziratabagura. Ibiti bari bambwiye ngo ibiti byanjye nzabisarure. Hari ibyo bishyuye, hari n'ibyo batishyuye byari hasi ku mazi. N'inzu ya block sima. Muri raporo y'ibyo bampaye, muri raporo y'ibyo bishyuye, iyo nzu ntabwo irimo. Banza ibyo iby'imashini, kuko imashini yataburiye imirambo. Okay, ngerageje kukumva, igihe wari ufunzwe n'abahungu bawe hari ibyangiritse mu masambu. Ni ibiki rero? Nk'ibishyimbo byanjye byari byeze. Abashinwa barabirandurire babiha abakozi babo. Ubunyobwa bwanjye bwo nabwo bwari bweze. Ibyo byose wari ubyemerewe? Nari mbyemerewe. Ariko kuba kufunzwe ntiwabona umwanya wo kugira ngo ubyikorere. Ikindi umurambo wa murumuna wanjye aho yashyinguye, imashini nasanze zarahatabaguye.
ibiti byanjye byari bihari hepfo aho leta yatwaye uzi ko leta hari aho muri za metero ariko hari harimo ibikorwa byanjye yego iminyinya imisave imiko avoka imyembe ibyo wasanze byaragenze byo byagenze bite ibyo ngibyo nasanze byaravuyeho iyo udafunzwe ari gukora iki nari kubisarura nkabikuraho n'amatafari yanjye mba narayakuyeho neza yego ntameneke dore ko batari bayabaza ariko iyo sinigeze nishyurwa yari ku nzu yararunze yari ku nzu iyo nzu ntabwo wayibariwe ntabwo cyangwa ntabwo warayibariwe nturu yayishyura narayibariwe ariko sinari nanasinya ntabwo amafaranga yayo urayabona n'ibyo bikorwa byo hejuru ibishyimbo ubunyobwa no mu byo nabaruriwe baruye mu mpapuro zabo basanga nta bishyimbo bigeze babarura nta bunyobwa bigeze babarura kandi ntabwo nawe ntiwahawe umwanya wo kubisarura ariko byatewe n'uko wari ufunzwe byatewe n'uko nari mfunzwe wowe ufunzwe bavuga ko ufungiwe iki bavugaga ngo nakoze amanyanga ngo niheshe ibintu by'undi ngo nihesheje ibintu by'undi warekuwe bigenze bite narekuwe n'urukiko waraburanye uraburana waratsinze barambwiye ngo umucamanza yampaye igipapuro kivuga ngo nimfungurwe nzakurikiranwe ndi hanze ubwo icyo gihe cy'iyo minsi 28 aho waburaniye hehe naburaniye Gakenke ku rukiko rw'ibanze abandi bahita bajya kurega bahita bajya mu rukiko rwa Nyagatare ni ukuvuga ngo waratsinze baratsinzwe barajurira bajya Nyagatare byagenze bite Nyagatare nibo bavuze ngo umutungo ngo nuwe ufunze umutungo ufunzwe gute ngo harimo amakimbirane umutungo nuwe mutungo rero uwo mafaranga ni ukuvuga ngo konte y'amafaranga bohereje kuri konte yawe yahise afatirwa urukiko rwavuze ko atavaho bampaho miliyoni 2 ngo ahari hanyuma waje gufungurwa gute nako uwo mutungo wari ufatiriwe waje kurekurwa gute uko warekuwe nagiye kubona mbona barambwiye abanyamategeko bagira inama bati rero ugabana umutungo n'umuryango wawe bakomoka kuri nyoko ubundi wowe watekerezaga iki njyewe natekerezaga ko nagura ibisambu bingana n'ayo mafaranga yose ukabiha nde bikaba ibyande bikaba iby'umuryango bakaza tukabigabana ayo mafaranga yose washaka kuyagura amasambu hanyuma abavoka bawe barakubwira bati mugabana n'abandi ubwo twakoze amasezerano tumaze gukora amasezerano kwa noteri Rwamagana njye nkaba nzi ko abo ngabo bagiye kubijyana mu rukiko ngo babirangize urukiko rubaho bushya babirangize ngiye kumva numva ngiye kuri banki mbona hasigayemo amafaranga yo ku ruhande rwanjye barayihaye se barayihaye kwa noteri mwavuganye iki twavuganye ko bashyira amafaranga azajya ku makonti yabo ubwo rero uko byagenze sinkuzi nagiye kubona numva ngo ngiye kuri banki baravuga ngo kwa noteri mwavuganye iki kwa noteri twavuganye ko dukoze amasezerano y'ubwumvikane yego bakareka imanza yego ubwo rero abari bareze nibo bagiye mu rukiko oya nibo bagiye mu rukiko kubirangiza mwemeje ko mugabana twemeje ko tugabana hanyuma se bagiye kuri konti yawe udahari ntabwo nari mpari ntabwo nigeze njya kuri konti yawe konti yanjye ntabwo ayo mafaranga yabo twagabanye bayikuriye kuri konti ngo niba bayikuriye kuri konti ntaho nigeze nsinya ngo asohoke ariko bashyiraga mu bikorwa ibyo mwemeranyije bashyize mu ubwo hagisigaye kumenya nyine ukuntu nyine bageze ubwo bajyanye za mpapuro zo kwa noteri bereka banki bati kuri iyi konti hariho ayacu angana gutya
kabifate gutyo kabifate gutyo. Reka nze ndebe ibaruwa ibyo mwumvikanye kwa noteri. Yes. Ubwa kabiri wafunzwe bigenze bite? Ubwa kabiri nagiye kubona umuntu umupolisi araje w'Irwimitirire kuri sitasiyo y'Irwimitirire. Hari kuwa gatatu tariki ngira ngo ni 8 ahari. Reka inyandiko ikubiyemo ukwikiranura hagati ya Rwanyonga Auguste Nahimana Fabrice na Muhayenimana Janvier. Noneho mwagiye muri batatu. Bagiye turi bane. Okay. Ntacyo. Katurebe ingingo zayo. Muri miliyoni 187 hagomba kuvamo ariya yose. Hanyuma amafaranga agabanywa abazungura n'umubare. Uko abazungura bazafata amafaranga ye nibyo bagiye kuri banki. Buri muntu wese mu bantu bane yagomba gufata miliyoni 32,716. Sibyo? Ingano y'amafaranga. Reka nze ingingo zisoza, ingingo zihariye. Mu ngingo zihariye baravuga ngo hari miliyoni 20 yo kugura isambu. Hanyuma abazasuzuma isambu igurwa bagomba uko bizagenda abagomba isambu izagurwa iza miliyoni 20 izagurwa bagomba kuba byibuze ari batatu muri bane bakomoka kuri Kayonga Celestin na Mukabiganda. Kwa noteri Mukabiganda agarutseho bitabye Imana, ariko Rwanyonga Auguste succession aribo donc nimwe mugomba kuzajya gushaka isambu ari wowe Rwanyonga Auguste, abazungura ba Bisana Kayonga François, abazungura ba Rugira François n'abazungura ba Muka Ntaganda Jeanne. Ubwo muri bane koko nimwe muzajya abo bantu bane, wowe nabo bakomoka ku bavandimwe bawe nimwe muzajya gushaka iyi sambu ya miliyoni 20. Hanyuma akanyuma ka gatatu, buri muntu wese uzaboneka nyuma mu batabonye umugabane azajya kureba Rwanyonga Auguste. Iyi ngingo mwayemeje gute? Wari uhari ivuga iki? Iyo ngingo rero ivuga ko iyo ngingo ivuga ko umuntu naguha nk'urugero nk'umwana warereye iwacu warezwe na mama aje ngomba kujya gute kumuha. Yego yaraje se ntabwo araza? Ntabwo yari yaza. None wafunzwe bwa kabiri bigenze biterere? Ubwa kabiri nafunzwe mfungishijwe ngo n'abantu bakomoka mu isambu biduha. Abiduha. Ariko kwa noteri mwanditse ngo nabakomoka kuri Kayonga na Mukabiganda. Uri muri abo ukomoka iduha n'ubuhe? Uri muri abo ngabo ntuwo Mukakayonga. Uwo mwareze ngo wagabutse urubanza. Niwe wagufungishije bwa kabiri? Ntabwo ari we wenyine, agomba kuba yarafatanyije afite umwenyegeza w'umushinjacyaha. Uwo warereye iwanyu? Oya, nuwa Nyirabujangwe n'uwidu. Donc Kayonga Celestin afite Muka Kayonga abyara kuri Nyirabujangwe n'uwabyara kuri Muka Rubayiza. Uwo mwareze nuwa Muka Rubayiza. Uwo nguwo uri kukurega nuwa Nyirabujangwe. Kandi kumva kandi uwa Nyirabujangwe yahawe umugabane muri 74. Yahawe ryari? Muri 74. Ahabwa hehe? Iduha. Yari ashatse se? Yari yarashatse. Ashaka umugabo ageze ararwara. Wivunika abadukurikiye tubyumve gutya. Kwa noteri handitsemo ngo isambu muzashaka isambu y'umuryango wa Kayonga na Mukabiganda. Sibyo? Akanyuma kakavuga ngo undi uzagaragara, ariko ibivugwa ni Kayonga Mukabiganda. So ngaho ngira nyine umuntu wese uvugwa mu kibazo nyuma yaha uragomba kuhita umuhuza na Kayonga na Mukabiganda. Uri hanze yako kantu ubwo bivuze ngo hano mu nyandiko ikigaragara uri hanze ya
Kayonga Mukabiganda ntarimo, ntabwo arebwa n'igisambu. Ngaho rero ubwa kabiri rero ngo hanyuma ufunzwe bakubwiye iki? Mfunzwe barambwiye banjyanye muri pariki. Pariki iramfungura ngo by'agateganyo. Bakurekuye by'agateganyo. Tureba amatariki izana. Ejo bundi mu kwa 12 ariko mu kwa 10 ku itariki 20. Zana mbisome. Tuzantukisha bagira ngo ndi kubihimba. Okay. Iyi urupapuro rusinywe na Procureur Jean Damascene Hakizayezu wanasinye bikore ikiramuruzi ku itariki 20 z'ukwa 10 2025. Yavuga ngo decision ibarwa inyandiko iravuga ngo decision of the prosecutor granting provisional release, bivuze ngo umwanzuro w'umushinjacyaha urekura by'agateganyo. Ukagira uti wi Jean Damascene Hakizayezu the prosecutor ati urwego rw'ibanze of kiramuruzi PL pursuant nkurikije ngewe Jean Damascene Hakizayezu umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze mu PL ubwo ni okay kiramuruzi nshingiye ku itegeko ku nimero 24 na 72 z'itegeko nimero 027 akarongo kaberamye 2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 2019 rijyanye na n'imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha. Ubwo mu cyongereza ni relating to the criminal procedure in view of ongoing investigation for the persecution. Ati mu rwego rw'iperereza rigikomeza rikorwa n'ubushinjacyaha. Ati ukekwa amazina Augustin Rwanyonga stati y'umuburanyi ufunze mwene Kayonga Celestin na Mukabiganda Joelia wavutse muri 1963 akavukira mu Rwanda Murambi na nimero ya telefone ibyo atunze noneho hasi bati bakavuga ngo uregwa iki discrediting a decision of judicial organs, gutesha agaciro icyemezo cy'inzego z'ubutabera. Yumva icyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri fraud ubwo ni nk'uburiganya bushingiye ku mitungo. Ego hanyuma bati dushingiye ku ngingo ya 37 n'iya 80 zarira tegeko twavuze rijyanye n'imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha, turekuye by'agateganyo Rwanyonga Augustin muri conditions zikurikira ariko ntaziriho. Iki cyo cyakurekuye ejo bundi kuri 20 z'ukwa 10. None uyu munsi bimeze biti? Warekuwe kuri 20 z'ukwa 10. Ariko kuri 20 z'ukwa 10 wari warezwe nande? Mbambwiye ko baroye bagasanga ibyacu ari byo mu nkiko ko atari urubanza penal. Ko ari civile. Nibijyanye n'umutungo. Uyu munsi bimeze biti? Ihungabana uvuga ricingiye kuki? Ihungabana rishingiye kuko uwamburaniye ejo bundi yambwiye ngo bashyizeho manda ngo mandadare ngo imana amezi 3. Simbizi je sinjya ndiko kugushaka. None se hari uguhiga se hari ubwo se ndakubwira ko bari hari uwampamagaye akambwira ngo yampamagaye ku wa 4 narafunguwe ku wa 2 ati ejo uzaze ati usinye kuri dosiye yawe ati tuyishyingure by'agateganyo. Hanyuma sinajyayo. Ayi nyandiko hari arundi waguhamagaye? Na wundi wari wampamagara ariko rero uwo muhungu wo mubyara wanjye witwa nde? Witwa Nzabandora Aime. Atari Marius? Ntabwo ari Marius. Kuko harimo Nzabandora Rora Marius. Uwo ngo arampiga cyane kuko uguhiga ninde? Uwo Nzabandora Aime yitwaje icyari cyo
kihore ahubwo n'ubu ngubu oya mu nyandiko dufite Nzabandora Laurent Marius ariko ni mukuru we ni uwo nguwo urimo ampiga ahuriye he na dosiye nyine ahuriye he na dosiye we yashakaga ngo kugira ngo nabo ngo mbashyiremo ngo bapfanikira mu Kabiganda ntacyo wavuze ko bavuga kuri mubyara okay reka dusoze ino dosiye abantu bazadufasha kubyumva ariko ikigaragara isambu ikorerwamo ibikorwa bya wasake kubaka uruganda ni isambu ya Kayonga na Mukabiganda kandi bari baranagabanye bari baragabanye Mukabiganda yabagamo wenyine kubwanjye niyo batagabana isambu ikomoka ku nka yahawe Mukabiganda icyo cyonyine kirahagije ikomoka ku byahawe Mukabiganda udafitanye isano no Mukabiganda ntacyo yakabaye abonaho ariko reka bazadufasha tuzongera tugutumire tuzongera tuganire bakunzi ba KOP mwihangane ikiganiro reka tugisoreza ahangaha tuzongera ubutaha abakeneye ibikorwa remezo inzu imihanda murebe Premium Construction Group mubahamagare kuri 0784425057 cyangwa 0785558983 naho utaha